Thihna kut vâwtin min mana thlan khura min zalh dawnah pawh thil dik lo a awm chuan ka lo kir le ang. Singapore ram ropuina chan pakhat nia soi Lee Kuan Yew hi tunge ania engtin nge voina Singapore din na turatan alo bei ti hi ilo thlir don te ang. Saka zakua somrule panga khan Malaysia in Singapore hi apet chuaka heti lai hian Singapore hian nei anei lawa natural resources anei lawa mihring 1.9 million zinga achan ve chu na nei lo anni chuting din huna chuan Lee Kuan Yew mang an chu amit tui atla hial ani Khatir Federation atanga Malaysia in Singapore an pet chua ta ka khan amang an thlak em maya khovel hian Singapore kha a survive an ringlo reng ani Dennis Warner atele Richard Hughes te chuan Sydney Morning Herald ta tele The Sunday Times sa po Singapore ta na beisei tu ra chau zia te an din hun that lo zia le a lo thon thu an zia ka chu Singapore an independent thla in ani Lee Kuan chuan an lo thon na hi ka lo thon ani ve thowa ma se khoya ma ka soi relo mi puita beisei na pek chu ka ti tu ra ni ya an ril ru tin wal zonga trong chu ka ti tu ra ni lo ani ati ani ma se khovel ram sang ti dan an ena an nam ta na thaber turin anin herrem zela an hotu ber adikin arinom boka anin dan tira corruption le drugsin ati boi nam te hian kum somnga emolek a herliam chunga an thlen chin hi a ropui hle ani chung kom thei takatranga lo chor chuak ania apa te chuan Lee Kuan Yew antia ama chuan mangzui lutuk lo Cambridge University chuak ania dan lam thiam chungchuang first class a pass thei ani Singapore independence sual tu zinga atela atir chuan Malaysia nen ram khat angin an zeta Malaysia na pe chuata ka chuan andu em wang po nilovin Singapore chu ma ni ke a an din alongai ta Lee Kuan Yew ho hian thile thau polin an beita a khovela ram changkang ber pola an chuak theita ani chirdum hun nam chi sang re thei tak om kho ma tanga an thlen chin hi ropui tak ani chungkha chu ama ani na le ain hriat dan soitura an ti tumin patumru tak kani ti in kain soi ngamin karing thil ti du kani chuan hlotling nge katum thin chuti rol chuan ti tlak beitla kani em ti ro ka ngai tu ma sa thina tha se na tlak lo nia ka hriata chuan ka hun hi ka wi thin ani ti tlak tha se na tlak nia ka hriate ro chu ka ril ru le ka ngai tu na zong pe in ka be thina ti hlotlin nge ka tum top mai ani thil engemo tha se na tlak nia ka in hriat thil in ti to laklo chuan hlotlin nge na turin chumi dal tu zong chu paibo vekang cheu ti in asoi ani Lee Kuan Yew Singapore hi corruption point ti boi em thin ani sarkar na kan lak tir chuan ram hruai tu te du am da lemhle na le nun tla chhia chuan kan ram chu na sat takin atidam lowa ti in Lee Kuan Yew hian asoi nge ani tran an han la taka kum somthum emolek chungin ram corrupt lo te na point soma point ko le pariat buin pakhat na ani chho thei ani an minister pakhat korapa pu a oma chu te chiang wan ania Minister for National Development ani sangkazakua somriat le paruk November thla khan atho pui hlui pakhat chuan CPIB in zona an zo tumin minister te chiang wan hne na tumni ve Singapore dollar nuai li apek thu asoita hi sarkar in ram aleitur ama company ta na nei zui adu na le sarkar ram private ta na lei chungchanga ani heng thamna te hi sangkazakua somriat pakhat le sangkazakua somriat pahnia thil thleng ania he thil hi aphahul thaka Senior Assistant Director CPIB nena he khesi zui lo turangenin thei top achua Cabinet Secretary chuan Lee Kuan Yew nena asrila te achuan ama mu adu thu asrila Prime Minister Lee Kuan ero chuan investigation azo ma lo chu amu lo tur thu asril thunga kar khat aliam nuwa chuan December nga sangkazakua somriat paruk zinga Lee Kuan Security Officer chuan te achu athia
atana lekha anut chia ti alo rila chu lekha chuan heti hian azia kani Prime Minister tunkar ni chung hian karil ru a hre omin nuam lo tingoi ngoin ka oma hetiang thil duam lo tak lo thlenna chan hi ka thiam lo liao ani keima mo phurna liao ani khochak mi pa dik tak angin kati suala wang hian aman sang ber chu ka pengei turani ti hi ka ngai dan ani irin tlak te chiangwan ti in anu kum tam taka hemi chung chang hi Lee Kuan Yew hi an zot le a chan na chu katana fiana khir ber mai chu ka thian tha le ka minister pui corruptiona ain nam hoya pu ani kha ani ama hremna khop evidence chu a omlawa ma se atan chun engkim ato pani karil ru ati boi hle a ka chan lo awangin ama ti chetu kani ang po in a soi ve thei thawang chu ma se ani nataka chuan ama le ama ain ti chezo kani ka chiale thrian na atang hian a thihna mo ka phurin kain thelawa a chung te ro chu an pem ta hiala hunkal zela Singapore tan a thazo kani heng thil hi Singapore mi te chuan an thiam lo ani chuan dinchhuahna an ni lo ti in alo sai chuak to ani Singapore hi khowelaram thiang hlim le fai ber alonita a tun malam ngai tu ero chuan hetiang din mun an thleng mai hi mak tak ani Singapore independent tir khan an kholai a drop ema bong kel le ar te hi kholaya an tlana sa thina an du na huna an zungin an ea mihring po in an du na huna chil an chaka taxi driver po in khal phalna emo thil tul dang reng an nei lawa phalna nei lawin kholaya thil zuar an ther fur boka kholai atibol ho in ati drop ani Singapore kholai chu then faya khovel ramdang sumdong tele khual jin ten an tlole sumdon na huna an man thei tura ti thiang hlim tumin ma an lata ani kholai ran tla thin te nei tu te hena an bong le kel te khung bawa lak kian na hunrem chang apeya ahun laya an lak kian lo chuan an man anga an tal anga welfare home an pedon ani ti in asoi loka December sangka zakua somrule panga alo thlen chuan bong somnga pathum an mana an tala chumi nu chuan Singapore kholaya bong mu turom to ngai lo ani kholaya thil zuar le mihring om suo thin te po chu ti re an ngai ti ria bong pathu pe chuangot lovin na thar atam theyang ber an siama sangka zakua som sarile pakhata chau ma an la chanta ani kholaya thil zuar te chu an zorna tur mun bik an siam saka chuta chuan anin zor tir ta veka chumi muna chuan tuide na mun tha te tuipe na mumal le bolho paina mumal tak an siam sak vek ani sangka zakua somsari pakhat atang chuan kumtin thingphun ron puini an mangta zia liange hian thing aphun masaber zia thin khovel ramchang kang jok tena an khopui an ti thiang hlimdan le anti ngodan azir chianga anti anga ti ve ngot lowin Singapore mil turin asiam rem phota chumi nuwa chuan ma an la tran ve ta ani National Development Ministry Department thar siamin khopuya thingphun le pangpar chin hote chu an enkol bika tuna chuan he department hi National Parks Board antita ani Grandpa? Yeah? What was Singapore like when you were my age? Oh, when I was your age, Singapore had many challenges to overcome. Singapore lui puile kalan lui ruam then fai na an thoka li ek tianga mo phurda ada zuya du na Singapore mi puite khosa thin chu khosak na mun mu mal asiam saka Housing and Development Board in an saka an khosa chhota loma lia party in heng an malak na awang hian votam tak an lo phata ani an independent tir sangka zakua somrugle panga chhokhan mihring hi 1.9 million chau anni kan ti to kha khothlang lam influence anasasia drugs abuser antam em maya sarkar po amang ang ani namtlem te kan nia drugs ti boya om thei nam kan nilo kan ral mai don ani ati thin drugs problem in a kentel
police trăng tur sipai trăng tur mu mal lo na thalai na thok tur om that lo na te an tuara company tan po investment ti ngam na po an ni meu lo drugs ti rem na turin dan khir tak an duanga drugs abuser te kai shoi dan tur dan an duanga drugs zuar po a rem na chu khai hlum ani mishing anti hlum ani mai lawa society anti hlum ani ti chu an ngai dan ani ya drugsa in nam noi te hi an dim lo hle ani an dan chu a khir hle na a kan dam kho chu nan apoi mo ani anti tlat ani 908 I declare Mr. Lee Kuan Yew elected for the dinchhuahna division. Police le NCB te thunei na then khat po human rights pol te chuan an challenge thin na a Singapore sarkar le mipuin an tran thlata law and order a po hrasan na an nei lo ani Singapore Finance Minister Masaber go keng sui akha tumkhat chu Finance Minister ani tir British opna ta anzalen tir khan ngiam tong do wa Singapore civil servant pakhat nen Thailand anzina Thailand ram in rail bol dan zirakal anni tlai khat chu Bangkok khopuya dorpui hmuna an tei chuak duna dor ranga an luta go suya chuan dora an thil zor man rang chu a chin che kil kela an en uluk thin hle ama zui tu ngiam tong do wa chuan kapu enge itia ati chuan thilman rang ka zotani ti in a changa Thailand ram economy din mun zir chiang turakal ania thilte ber atangina zir chianga chumi thilte ber adu thu sama azir chian nuwa chuan Thailand ram economy din muna angai dan asiam chau tur thu a thui pa chu a ril zui ta ani architect of modern Singapore ti te po an sai thin go a hian London School of Economics training PhD economics azawa Singapore Finance Minister hunrei tak chung atranga third world ram atranga first world ram ni tura an kalkonga din mun poimo tak alu ani sangka zakua somriat le pali khan kum somruk paruk mi ni in thang thar jok te ta na mun kianin politics a chal santa ani Singapore ram din chuana thil chin che tlak tak chu mi thiam ber te an mang tangkaya an thiam na zon zela an ti tur atuk saka Finance Minister go su ye po hi khovel pum huwa po zirna tha tling atangin economic subject a doctorate degree azawa athiam na tangkai taka aman theinan Finance Minister din mun ape ani Finance Minister ahan lu po in azir thiam na du tok lawin ramdang ti dan zirin an ram nge ya avakala chuta po sarkar ho tu te ti ngai thla an hun thaber tlo a thla te vala a hole mai lawin andor mun le thil noi ber anzor na muna an kala andin mun le thil ho te po aman nen lam anzir chip chiar nuwa uluk taka chutin thlir na mumal tak an neya Singapore mil turin malak na mumal le ruam han na tha an siam ve chau ani go suye ho chau lo po in Singapore sarkar hrim hian namdang le ramdang ti dan tha zir chiangin amuna an kala an rama an mani mil tura siam remin ma an la thin ani Singapore sarkar din chuana chan hi sarkar tha ro ne la tha an nei ani mizotong ang maya kan man to good governance ani na tur angin an mang chuak ani tila achiang ome integrity meritocracy le transparency hi Singapore sarkar in ngana lungphu ania integrity hi mizotong hian atluk pui chi kan nei lo na in rin omna ti hian asoi thei mai ome meritocracy chu athiam man tangkai na ti in asoi thei mayang transparency chu langtlang ti in asoi theiang Singapore le corruption chungchang kha kan sei to a corruption in ti boina sat em ram ni si kha tuna chuan khovel ram corrupt lo ber te zinga mi le khovel namrin ber te zinga mi sarkar na thokrin berte naram alo ni ta ani amalama kan sei nual to angin hemi chungchang bi ki chu zui thui lu tuk lo ila anrin nom na awang le an ei ruk lo awangin an ram athang na sa in an ram sum le pai din mun athat pha le ani athiam an man tangkai awangin ma an sona mi in thiam na an ngai sanga an thiama an taima ka an rinom phot chuan din chuan ale sang tak thlenarem chang an nei don ti an ria ani
chu an mason na azuana chan pakhat po ani tute emo du sak emo chungte nei that emo le khel vak awanga din mun tha chan thei ani velawa chu an that pui em ani Singapore hi adana khir ema kan survive nan ero angai ani namti thampo ni lo te chu khotlang ho rilu zaw le nundan zalen hi kan ti ve thei lo ani antia dan bo che hrem na po an lek na hle ani heti ang konga hian Chief Justice Yang Pung Ho apoimo hle ngai san po an ngai sang hle ani chu pa judgment tam tak chu an rama ziak lo dan alo ni chhota hiala thuboi pakhata chuan thiam lo changzinga High Court Judge Fapa atel vea chu mi thutluk na apuan chu atum chuan Chief Justice chuan hetiang hian asoya Singapore million te hian du sak big na an bei sei tur anilo chu tiang chu courtin apelo bokang court chuan ati tur dik tak thlei big nei lowin atiang thil ti sual tu chu tu po ni se engang chung kwa le din huna po ding se an phu ang hrem na an dongang ti in justice system muang em mai asiam thaboka ahun laya an reformation awangin High Court point thuwai pakhat chin felnan tharuk ai rei amangai talo clear car te takte a namre thei tak eng ma nei lo sualna chi rang in ti boi thin te hetianga khovel nam zom le ram om an lo ni thei mai hi aro pui em ani an ram din chu adan le an malang na hi a entawntlaka toite a soisen po ani lo awangin du tok chin nei ila athome roi tu anin cherdan chi le chi in kara in ngei lo na an ti re dan zirna an kalpui dan chena in an sak le an kalpui dan te khotlang nun siam thatna le von thatna tura an malak na te khwal jin hip tura an bei dan te le thil dang tam tak an ram chan chin atang hian zir tur awma weile khata kan soi seng mai don lo We begin a new chapter in the history of Singapore. soito angin Singapore ra hian corruption anasa ema ram mi pui za a somnga na nei lo an nia natural resources pakhat ma an nei lawa Lee Kuan Yew ho hian ma an na taka pui tak kani an ram independent tir khan sarkar ho tu minister le adang te chu pathian ang hiala an ngaya ma se Lee Kuan Yew hian tu ma azwa silo mi pui te chuan pathian te meu po zuwa an nilawa keini chu kan him lawang antia corruption a hian an fel fai pha le thum ani It's not just new buildings, new jobs. It's the mechanics of getting people to follow your policies step by step and to be with you to adjust your policies so that you cause the minimum of upsets. Lee Kuan Yew khan system tra ain mishing tra apoi mo choka system hian mishing tra a cher reng lo chuan system tra hi chu anti chemai don ni ati thunga Singapore in dan tirin a chung te a ko khoma chung khat laina indu saknam kania ma se prime minister kani angin engma be se su in mulawang ati hialani Lee Kuan thu sairo pui tak pakhat chu mi tu po in Singapore a hian ro an relani po in chak tak le nget takin anom turani a heram kai hroina hi lak thu tak turani kai po in Singapore din thar tur hian kahun zong ka mangrala mi tu ma in hei hi an soi che turani lo ti ani faina konga po upatak ani nuwa angai tu ana a cholawa a cha chuak zel thin anu pui thi zana aril re chu Singapore lui kama abodikat nen antei kuala chuta chuan luya bol hlo lo chu amua abodikat nena chuan bol hlo thla solaro naktu ga permanent secretary ka thonang atia chuti la chuan politics atangin achol to a ama po upatak ani to ani Singapore hian suai tu anin cherthin antia chuta chuan mithiam sarkar na thok professor te hi kum som li vel an in MP turin minister changlai ten an soma politics an lu chila ti chuan ramtan na an thoka kum som panga vel ramtan na an tho nuwa politics atangin an chol thin ani Mizoram ai po ram te jok Singapore ram hi lo thlir chunjom zel taila
Asia chim chak clear kar te takte khan British lakatanga zalena an mu chawa an mani ro anin rel chau khan an roi tu te kha an mang ang lea Prime Minister Lee Kuan Yew nge po TV interview na atrap hiela amaro chu Singapore ro ading chuakang tiin trak chungin asoi chuaka an mania an hankal ran trantir khan corruption in nasatakin atiboya sarkar then thiang hlim chu an halian tak ania hau po hau takle aniti ania Prime Minister Lee Kuan Yew khan hau tak zia hi voitam tak asoi ani Lee Kuan Yew-a Singapore he corruption in atibuai kanti to kha chu chu hundanga chipcher deuh zok te poin kan soi to a kum som thum emalek chungin ram corrupt lo te na point soma point kole point riat muin pakhat na ania sarkar na kan lak tir chuan ram roi tu te du amna lemhle na le nun tla chhia chuan kan ram chuna satakin atidam lo ani tin asoi nge ani Lee Kuan hian system tha chu kan nei nge maya ma se mihring tha an poimo zo kani mihring thalo an lo lal vai chuan system tha kan nei sa chu a chhevek don ani tin war takin asoi thina chu chu a clear dan ram kai hruaina le mihring a clear dan ania ti chuan mihring tha hruai tu tha kha nei turin Singapore hi an tangmar reng ani maya good man versus good system ti hi governance in Singapore ti subjecta point pakhata antel nge hei hi an ram hanzir chiang tu te point an hanzir chian thin zinga subject pakhat ani nge ani ti chuan society tha nei tur chuan mihring tha an poimo a mihring tha nei reng tur chuan society tha poimo ani anti bokani Singapore chanchin hi angai noma an lo din chuadan te hi angai nomin a ro puya clear kar te takte a ram re thei tak eng ma nei lo sual na chi thang in ti buai e ruk nei na ti buai thin te heti khopa khovela namza om le ram om ram fai le mi te en ton alo ni thei hi angai nomin hriatanu mem ani Lee Kuan Yew hian ama maya Singapore hi adin ani lawa Singapore lo din chuana tan hian miro pui tak takin an hun le tha le zung na satakin an senga Lee Kuan Yew kai hruaina hi aro pui ema alangsar lo thei lo ani Singapore din thar tu te zinga hian David Marshall Devon Nair Eddie Barker Go Keng Sui Lim Kim San Ong Pang Boon Otman Wok S Rajaratnam Ti Chin Chi te na thole anin pek na te po soi mai thiang lo ani Singapore din tu te tia soi ani reng thin ani amalte te a an chanchin le an na thopo soi tham tha vek ani chu teng chu lia kai hruaina hnuaya Singapore din tu te langsar zual han soilan ngai te ani Lee Kuan Yew-a thunhunung hian khar ta ila Thihna kut vâwtin min mana thlan khura min zalh dawnah po thil dik lo awm chuan kalokir le ang tiin